Bizning endi professional bayram 25-mart, shundan da endi Rossiya darajasida ko'tarilgan kun. Chunki madaniyat bek muhim tarmoq. Hali bir kunigina kitob o'qiganda shunday epizod o'qirga to'g'ri keldi. Kishining tilin, millatin bitirasin kelsa, ama shoqin majburiy narsalarga kerakmidi. Ana maktabini bitirgan kerak, ham madaniyatini bitirgan. Shundan da bu siz o'ylandirdi, agarda maktabda milliy tarbiya, milliy bilim yo'q ekan, ham endi madaniyat yo'q ekan, o'zidan o'zi millat bitadi degan so'z. Dardman yuqag'ina bir asr ortiq yillar ilk yuqag'ina yozmagan, sut qolur vatan ketar deb. Chunki tarixni bilamiz biz, Bulg'or xonligi bo'lgan, Qozon xonligi bo'lgan, anasin Rossiya imperiyasi, Sovetlar Soyuzi formatlar o'zgara, ammo lekin ona suti bilan kirgan, hamida tug'an yerning tuprog'i bilan kirgan madaniyat u qolashaq. U oqlanishda yashasa-da o'zining tug'an tilini uchun jon atashaq, o'zining madaniyati uchun Amerikada yashasa-da tug'an tili uchun jon atashaq. Madaniyat xizmatkorlari, madaniyat yo'nalishi bek muhim tarmoq. Bek zo'r va rahmat aytasiz kelar barliq madaniyat xizmatkorlarini, kerakda endi bizning avul madaniyat klublarida ishlovchilarga, direktorlarına, kollektivlarına, çünkü bugün jengil tugul, avullarga yurib, qishlar soni bita, endi ol hozirgi sifrlashtiruvda bizni shaqqan avurlashtirdi. Ammo lekin ona qaramizdan zo'r xizmat boshqarasiz. Bek zo'r rahmat sizga. Albatta bek zo'r rahmat aytasiz kelar rayon madaniyat yurtuna, chunki endigina zo'r sharoit ko'rmaymiz, ular uning boshida turadi. Avul madaniyat klublari bilan bek motor, bek tig'iz etib ishlar. Bek zo'r rahmat. Şulay men bosh uyam Og'idil ijro hambiyon ansambli oldinda. Mana Engil Nabish bek zo'r rahmat sizga ansamblni bildirdingiz. Og'idillar bizni baribir nimdigina shara bo'lmasin, bayramimizni bizilar ham ular bizning yuzimiz bo'lib turadi. Liliya opa bilan 2 kun biz bo'ldik Islobda. Shulay Liliya opa biz g'ururlanib berdik o'zimizni oqtanish bilan. Chunki kimga bormaymiz, bizni oqtanishlar etib zo'r etib qarshilab, bek zo'r rahmat sizga. Rahmat aytasiz kelar Bog'lar san'at maktabi kollektivlarına, Bog'lar san'at maktabine bugun kunda Tomchi vokal ansambli bor, Shotlab vokal ansambli bor. U oq inish professional darajada bir Shotlab bir ansambllar, boshlar bilan indigina shara bo'lmasin, ular bek motor etib xizmat boshqaralar. Ham endi kitobxonalarga bek zo'r rahmat aytasiz kelar, chunki bugun biz agarda o'ng'ay totar kontentni bildirmaymiz ekan, o'ng'ay totar muhitni bildirmaymiz, kitob o'qirga yuritmaymiz ekan, tilni ham adabiyotni saqlov bek og'ir bo'ladi. Bek zo'r rahmat. Madaniyat endi shunday tarmoq, u o'zini sug'urib oladi, undan bir chekda ketasi kelmaydi, sahnaga da chaqirib turadi. Bek zo'r rahmat. Ham albatta zo'r rahmat aytasiz kelar hurmatli veteranlarimizga. Siz har vaqt bizning bilan, har vaqt bizga tirik, har vaqt yordam boringizga uzun umr, salomatlik, jon tinchligi, iymonlik tilayman. Gramotları bilen bülekleneler. Muhammadjanova Elvira Asqat qizi, Aqtanish munisipal rayonining drama ham komediya teatri artisti. Haliyullin İlmar Rafisula, Marisul Suavula klub müdürü. Bulachova Nuraniya Vazih qizi, Mixaylovka avul klubi müdürü. Hüseyinova Albina İdris kızı, Aqtanish rayon Bog'lar san'at maktabi Bog'lar G'astana bilim yeri munisipal учреждениесinin teatr bo'ligi o'qituvchisi. Drama ham komediya teatri artisti. Sharafuddin G'aniz Hamzanurov, Aqtanish rayoni Bog'lar san'at maktabi Bog'lar G'astana bilim yeri munisipal учреждениесі o'qituvchisi. Kaxatinova Regina Rinat kızı, Uşağul Medeniyet Yurdu Municipal Büdjet Учреждениесі san'at yetakchisi. Hakimova Dilara Xatib qizi, Aqtanish bosh avul kitobxonasi kitobxonachisi. Mardanova Landish Rishad kızı, Aqtanish Yilgara O'zak kitobxona municipal byudjet учреждениесі o'quv zali kitobxonachisi. Nag'imova Gulsariya Ahsan qizi, Eski Qirmosh avul kitobxonasi kitobxonachisi. Fatihova Gulnaz Tahir kızı, Uşakavul Medeniyet Yurdu Municipal Büdjet Учреждениесі san'at yetakchisi.
bir gene bir aytасы келе, biz битен тарихны барлыйбыз. Һәм бер көнне Альбина Эдисонның белән тарих отделның тарихын барлыган көнне барладык та безнең отделга быел 70 ел тула икән. Һәм шул 70 ел уңаеннан без үзебезнең бәләкәй генә билгене ясадык. Һәм әлбәттә безнең мәдәниятебез башында торган, безне рухландыручы, безне инде һәр вакытта да яңалыкка омтылдыртучы безнең җитәкчебез Энгель Апыч. Сезне чакырас килә сәхнәгә шушы билге белән белеп битәс килә. Энгель Апыч белән беренче маратонны шаклыяның белән ул зур максатлар куя безгә. Иң беренче билгене сезгә тапшырабыз. Атаныш претибары мәдәният бүлегенә агарту бүлегенә 70 ел уңаеннан мәдәни тотрыклылык һәм алгарыш сынаучыга тапшырылды. Кадиров Рамис Мөхәммәд Хамис улы Иске Байсар авылы җирлеге башлыгы. Рамис абый турында бер фикер генә әйтәсе килә, хөрмәтле җирлек башлыклары, менә мин шуны күзәтәм 3 ел буена. Кайсы җирлектә авыл башлыгы, мәктәп директоры һәм клуб бердәм эшли, ул җирлектә мәдәният һәм мәгарифтә бөтен тармакларда гөрләп тора. Менә Рамис абый һәрвакытта терәк мәдәният хезмәткәрләребезгә, гел безгә ярдәм итеп тора. Рәхмәт сиңа. Икенче билге сезгә. Harunov Ilduз Hadi улы, Иске Сәфәр авыл мәдәният йорты директоры. Самый боенча әйтмәй булмый, ул менә әйтәм бит, уңай контент булдырырга кирәк. Бүгенге көндә иң популяр безнең блогер Илдус абый, ул безнең актаныш мәдәнияте бөтен Россиягә, бөтен Татарстанга таныта һәм 3нче билге аңа. Үзләренең туган көннәрен, матур юбилейларын каршы алучыларны сәхнә турына чакырабыз. Хаҗиева Венера Вили кызы, Иске Курмаш авылы мәдәният йортының халык театры режиссеры. Нурлыгаянова Гөлнара Плюс кызы, Шишмә авыл мәдәният йорты директоры. Фатлиева Илгина Насыр кызы, Иске Җияш авылы мәдәният йорты мөдире. Elfanova Nazliya Ramin kızı, Иске Кадырмәт авыл клубы müdiri.